Okuregerera hari umushirwa w'obukama bwa Bunyoro okubara abantu no kumugasho mahanga hari Bunyoro ahabo kubana kuzakoreka obwinji bw'abantu muri Bunyoro ahatarimo kubanganisa kuru muno kumanya abantu bayingaha abaine emyaka ingaha bakwikara nkaha kandi bakukara bata nabo ekyo kikuru muno buli muntu kurura nti obazirwe yashaba bona okwejumbera mu bakanyise Bunyoro n'enganda zabo natwe nk'okukama kitusemeize habo kuba naito kije kuba nikitukonyera kumanya nk'enganda habo kuba bakukaguza uruganda rwawe nabo ekyo ina kuba umanyira uruganda rwawe kurungi orukure byo kubara abantu mu roho yuma junda nagamba ngo abandize batungamo kuteganisibwa nk'abandi nabwanyuma byaterera twatungamo okuteganisibwa kuke ahabwa network ya internet abazibita bamwe tabakatungire okutaha mukurungi ombyome byo kubara konka binje batahiremo tiyo ngezaho kora obucweka ihembe kureka ngo buri omwe wena arukubara yabasa kutunga okuyataha mu system yitu yatandika yakora. Meriton Asimwe omugambirizi w'orurembo hoyuma yashaba abantu okwejunisa obwiro bwasigara yo kubarwa nkusaba muno abantu nywe na muhondere enkora enu yokubarwa buli muntu arura abazirwe ayambe ihanga limanye abantu bali bayingaha abali munsi niho gamba no kuba tegekera kusoboke okubara abantu mu ihanga no kuza kumara 2010 amakuru agagasha kwa Ambrose n'wagaba katoto.